Kaisampat Lema Zamlaikai Degi Chahi Kunlum Suraba, Luang Tem Mukes Haukiba Mars Ketang, Taratarukta, Mafum Kangdana, Mankibaga Marilena, Semkiba Joint Action Committee na, Ngasi Sulam Dam Asigi CSO Singa Unaduna, Makha Taba Khongjanggi Sangsinanaba Ferep Louragani Haide. Ngasi Kaisampat Lema Zamlaikai Community Holda, Luang Tem Mukes Ki Mari Makhong Thigatuna Mahakpo, Fangnanaba Thigadabani Haiba, Demanda Wakat Mifam Famke. Wakan Mifamaduda Sarukiakiba JAC against the missing of Luang Tem Mukeski co-convener Sorokhaibam Subhasandrana SKTV News ta Fongdorakpada Governor ga Unarabada Mukeski Mari Makhong ngarang fawagi manungda pigani hairakpadagi matam ngaiduna lerakibani adubu Governor gi maikaidagi ngasi fawba wafam amata Fongdorakide JAC na SP ga unaduna wari sanarubada Mukeski karigumba Thoidokpa Mari Makhong khangbagi wafam Tamlakide Haidake, Manki Manupamacha Asi, Fanganabati Bahobagi, Mami Amata Udabadagi, Nasi, JAC Nalamdam Asige, CSO Singa Unaduna, Makha Taba Kari Karambakongzang Sang Singadage Haiba, Kana Naragani Haina Fondoke. When SP Naxapan, when Hazarubusi, Karimay Fonson, Kadi Pangadra Haidana. Hello, when you do West Minasu, Magi, Todopa, I know latest information, Fangre, Adu Magi, when assume young, but the phone get putting the giga, taking the gi, Kang Batamasi, Manasat Palambi, she gets up a kind of Karipong, but Salami, Michigan, setting there 16 Simana, Zantil had that English that but setting is that my Salami was a Kibani and Tambire. Was it or even Manipur situation have the PR Manungsta, Jason Jelly Khongjanggi, Normalium, peacefully, when I'm going to get the Hiraga, Angang, she, Panganabagi Matang, the young Kana, Moina, what never be Bagimon, who the Haitare, Moina. Hydro bang ano sing yakoi ni pen pen dabdagi ko je alag paga akoi na ngasi maksi Manipur gi leiriba civil society organization sing amadi imagi loop sing amadu ga satri sang sing pulop na kaujaraga kunba haminara matungda koi Makha Taba Khongjanggi ai karamo mon jan sige ha khana mina no gi na ota je sinang si pulop civil society organization baton tawduna koi ko jeri pung mari dagi meeting je hogudu